dari orang-orang yang nyata di dalam sejarah kita. هذه القصة حدثت في عصر التابعين وأتباع التابعين. Kisahnya terjadi pada masa at-tabi'in dan masa tabi'in. أيام الفتوحات الإسلامية. Ini masih di hari-hari Islam sedang melakukan penaklukan ke wilayah-wilayah lain di luar Jazirah Arab. كان هناك رجل في العراق اسمه فروخ. Nanti dua orang di Irak nanggoknya Farruh. فروخ هذا أراد أن يخرج مجاهدا في فتوحات خراسان. Farruhnya kemudian bergabung dengan pasukan melakukan perluasan wilayah Islam ke daerah Khurasan. ترك ابنه الصغير مع زوجته وترك لهم مال للنفقة. Wate Farruhnya kebedoh ketepit dalam pasukan untuk jak ke daerah Khurasan, getinggai urang inong, getinggai anak. Wate getinggai urang inong, getinggai anak, gekebah bacuk peng untuk bekal hidup. ترك مع زوجته ابنه وترك معها مال للنفقة، وترك أيضا مال قال لها حافظي على هذا المال حتى عندما أعود يعني نصنع به نعمل به تجارة أو شيء نعيش منه. Lalu selain daripada getinggai istri, anak dan sedikit harta untuk biaya hidup keluarga, getinggai cip sabuh tah peng yang penyan sebagai modal ketika kok nyangguo dari perang Timur bisa dijadikan sebagai modal untuk berusaha atau berdagang. ذهب فروخ للجهاد في سبيل الله. Maka berangkatlah Farruh untuk melakukan jihad fi sabilillah. لكنه لم يعود. Akan tetapi Farruh lama tidak kembali. وطالت غيبته. Kletat hanawowo. منهم من يقول أنه مات، ومنهم من يقول ما زال يجاهد في سبيل الله. Watai ketanyong leurang inanggaknyan holin turun, ketanyong mbak urang holin turun hanagowo. Gejawab leurang kamati ling turun lampang. Nacit yang jauh mantong udep, mantong gemu perang cik. Hana jelah informasi kena watenya hana WA. مرت 20 عاما 20 سنة ولا أحد يعرف أين فروخ. Berlalulah 20 tahun. Hana mesiro yang tepat Farruhnya berada doknyan. وبعد 20 عام عاد فروخ إلى قريته وعاد إلى بيته قبيل الفجر. Leh 20 tahun Farruhnya tiba-tiba ugampung dan toh ugampungnya tegohlom fajar terbit, tegohlom wadai subuh. فتح الباب ودخل. Menantroh rumah, gebuka ju pintu rumah, getamong dalam rumah. وجد في الساحة شاب، رجل شاب. Wadai getamong dalam rumah, getemelah di dalam rumah tidur pemuda yang sangat ganteng. قال له الشاب: كيف تدخل بلا استئذان؟ ألم تتعلم كيف تستأذن على بيوت الناس؟ Urang pemuda puna geken Pak Farruh, urang porma. Hai bapak, pehana adab ron netamong rumah, lun hana neken Assalamualaikum netamong laju benar. Yang geken li anak mudanya Pak Farruh urang porma yang ke-20 turun meninggalkan. قال: أستأذن، هذا بيتي، أنت لماذا في بيتي؟ من الذي أدخلك في بيتي؟ Jawab le Farruh, hai pepaya izinnya rumah lun, kah pakan naik dalam rumah lun. Hai kah anak muda pakan kah dalam rumah lun. Nyor rumah lun, lun ada perlai lagi izin. قال الشاب: كيف بيتك؟ هذا بيتي، أنت تدخل علي بدون إذن وتدعي أنه بيتك؟ Gekun le anak mudanya, nyan yang kamu salah tu. Nyor rumah lun,
Tuan ban teka tak nyongkan kana mengakunya rumah tuan. Kahana betul tuan terjadi dakwah dakwi antara Farrukh yang bantu jihad fisabilillah dengan seorang pemuda ganteng yang dalam rumah. ارتفع أصواتهم، هذا يقول هذا بيتي، من الذي أدخلك في بيتي؟ والثاني يقول له كيف تدخل بلا إذن؟ وارتفعت أصواتهم. Terjadi dakwah dakwi panjang sehingga suara kuda meledak-ledak dalam rumah. اجتمع الجيران Sampai-sampai para tetangga pun berkumpul bak rumahnya, mantum jak bak rumah. ونظرت المرأة فوجدت فروخ فقالت يا ربيعة هذا أبوك فروخ الذي كان غائبا. اسم الولد الشاب، يا فروخ هذا ربيعة ابنك الذي تركته صغيرا. Lalu tiba-tiba muncullah tiga orang inong, yang ke orang inong daripada Farrukh, mak anak mudanya. Jadi yang mudawanya ya ngon sebenarnya. Nah, dia terbit orang inong, ya Rabi'ah, anak mudanya nan Rabi'ah. Ya Rabi'ah, hadza abuk, nyoyahka. Ya Farrukh, hadza ibnuk, wahai Farrukh limtolon, nyo anu drom. Dakwah dakwi antara Yahwan. تعانقا فلم يرى فروخ ابنه منذ أن كان طفلا صغيرا، ولم يرى ربيعة أبوه ولا يذكر شكله لأنه كان طفل صغير. Farrukh wadai berangkat jihad fisabilillah anu mentaulam ayun hana geguli dom ayah. Di ayah 20 tahun berada di medan perang hana wowo setelah perang. Kan 20 tahun kah beranjak dewasa, kah remaja anu. Sehingga tidak saling mengenal antara orang. ذهب ربيعة إلى المسجد لأن وقت الفجر قد حان، فذهب إلى المسجد وترك أبوه مع أمه في البيت. Tengah mendakwah dakwi benar tiba-tiba terdengarlah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbit suara azan bak nafah. Bedah Rabi'ah pemuda ganteng pun bersegeralah beliau yang tung sembahyang gejak ke di masjid untuk yang sembahyang. سأل فروخ زوجته المال الذي تركته حتى نعمل به تجارة أو شيء، أنا الآن أصبحت رجلا كبيرا وهذا المال ممكن نعمل دكان أو نفعل شيء، هل المال عندك؟ Setelah Rabi'ah berangkat ke masjid, Farrukh gehui renginau. Hai adinda lun. Ya, walaupun katuha Farrukh wadaidan gua katuha. Hai adinda lun. Pas peng yang lun kebah bak gata uronyan. Yang rencananya tak pujit ke modal untuk tanyo berdagang. Lun katuha hai lun jauh belangli. Kacok pengen tak buka gede sabo. Tak mekat ngon pengen tajit ke modal katanya bisa tamudip kembali. قالت سأخبرك بعد أن تعود من صلاة الصبح، الآن وقت الصلاة. Dijawab lewat nino, hai abang, bek netanyongnya ni le nyo kai bang, ron nejak masjid le nak sembayang, leh nuan masjid lun akan cerita. Yang menang ditanya orang nino. Wate abang wo tengah azan tengah bertanya mungkin tak jauh pak abang tanya, hai abang nejak masjid lain ya sembayang lain tu nuwul penjelas. ذهب فاروق إلى المسجد وكان المسجد قد امتلأ في صلاة الصبح. Dia terbitlah Farrukh jauh masjid. Wate tu masjid ka penuh, ka ramai tahun dalam masjid. فصلى في آخر الصفوف. Maka Farrukh pun berada di saf terakhir wate sembahyang subuh. بعد الصلاة وجد الناس تجمعوا حول شيخ يلقي درس في العلم. Setelah selesai salam salat subuh, lalu berkumpullah orang-orang. Di tengah orang-orang itu ada seorang syekh yang tengah mengajar fikih, ilmu fiqh. والناس يسأله وهو يجيب. Orang-orang temanyong mbak syekhnya dan syekhnya dijawab pertanyaan-pertanyaan dari orang. سأل أحد بجواره من هذا العالم الكبير الذي يجيب على الأسئلة ويدرس والناس كلها تسمعه، من هذا؟ Farrukh berada di saf terakhir, hana dekat.
Hana gitu so syekhnya. Sehingga Faruk tanya mbak urung-urung mbak bine. Hai, nyan so syekhnya. Cukup malim syekhnya. Gejauh mandum pertanyaan-pertanyaan. قال له يبدو أنك رجلا غريبا هل يوجد أحد لا يعرف ربيعة العالم الكبير. Lalu dijawablah oleh urung tiblah Faruk yang mana. Berang lagi-lagi urung pendatang baru itu no. Masa hana naturi turo syekh raya bernama Rabi'ah. Nyo syekh raya kat itu no. Masa dan hanturi. قال يبدو أنك رجلا غريبا هو أبوه قد ذهب للجهاد فأمه اعتنت به وأنفقت عليه حتى صار عالما. Nyen Faruk kuno 20 tahun di medan perang hana wowo, hana kontak satu, hana komunikasi satu. Wote gowo, nyen keadaan kan berubah. Di masjid nanti ro syekh malim. Syekh nyen bernama Rabi'ah. Rabi'ah nyen sebenarnya ni tak nyen Faruk kuno yang mendawa dalam rumah. Rabi'ah sudah tumbuh menjadi seorang yang alim, yang dipuji malim oleh ibunya. أمه أنفقت عليه حتى صار عالما. Mak si Rabi'ahnya gemita pengkula pengkui memberi nafkah kepada Rabi'ah dan menyekolahkan Rabi'ah. Hanangun ibabah putih. Rabi'ahnya dipersiapkan oleh ibunya. Ayahnya di medan perang 20 tahun hana merumpok-merumpok. وأبوه من المجاهدين في سبيل الله. Ayahnya termasuk kelompok mujahidin fi sabilillah di Khurasan. تعجب فروخ لم يتحقق من ابنه من شكله فاقترب أكثر حتى يتأكد أنه ربيعة ابنه الذي كان في البيت منذ قليل. Faruk benar-benar terkesima sehingga sampai tidak percaya Rabi'ahnya adalah anaknya. Gepetoro bacut-bacut gejak untuk geyakinkan diri koknya. Pebetulnya Rabi'ah anak lu syekhnya kuno. سأل أحد آخر من هذا؟ قالوا هذا ربيعة أمه أنفقت عليه حتى يطلب العلم وحتى يصير عالما. Lalu waktu semakin dekat jarak dengan Rabi'ah, tanyalah mbak orang betul dengan Rabi'ah. Ya, ikut lewat. Nyan adalah Rabi'ah. Rabi'ah yang oleh ibunya disekolahkan, diberi nafkah untuk menuntut ilmu oleh ibunya, sehingga Rabi'ah itu tumbuh menjadi seorang yang alim, rayutat ulama, rayutat pak masalahnya. بعد نهاية الدرس انتظر وسار خلف ربيعة فوجده ذهب إلى بيته هو ابنه. Gepreh le Faruk sampai selesai pengajian. Menan selesai pengajian, Faruk pun ikut berjalan di belakang Rabi'ah sampai ke rumah Katul. سألته زوجته بعد أن عاد هو وابنه وهو سعيد جدا أن ابنه أصبح عالما. سألته زوجته هل تريد أن تعرف أين المال الذي تركته عندي؟ Menantu rumah, gaknya merasa bahagia dan senang anak sudah menjadi seorang ulama. Lalu merumpoklah ke orang inang gaknya, gekun le orang inang, wahai Faruk, don buno tanyang tegolong tupoh, ho peng yang lun gebahnya, lun jauh cino, pengyan ka abih mandum lun pakai untuk lun petikula Rabi'ah, sehingga Rabi'ah sudah menjadi orang yang alim. قال عرفت أين أنفقت المال وقد أحسنت جزاك الله خيرا أنك أنفقت المال على ابني حتى صار عالما. Sehingga Faruk pun sangat puas dan berterima kasih kepada istrinya. Nyo ka tepat wahai adinda, iga tata nafkah tacok pengen ta pesikula si Rabi'ah, kajet tu urung alim Rabi'ah. هل تعرفون من هو ربيعة؟ Pertanyaan di sini, siapakah Rabi'ah itu? Siapakah di antara ketanyo yang meturi dengan yang namanya Rabi'ah? هو أستاذ أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب المشهور المعروف هو تلميذ ربيعة. Rabi'ah adalah guru daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang akhirnya menjadi sebuah mazhab Hanafi, yang berguru pada Rabi'ahnya dulu. المذهب الحنفي مأخوذ من ربيعة هذا.
Mazhab Hanafinya sesungguhnya diambil dari Rabi'ah. Oleh Abu Hanifah ngecoba Rabi'ah. Nyandum malim Rabi'ah. يسمى ربيعة الرأي لأنه كان يعتمد Disebutlah di dalam kitab-kitab fikih dengan Rabi'atul Ra'yi karena Rabi'ahnya sangat berpedoman kepada logika dalam